Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta iba sa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay anagannak, di kay agsao no agaramid ka dagiti banag, ama mataod iti panagpungtot dagiti anak yo kada kayo. Padakelen nyo kit di ida iti na Christian one, apan nakadisiplina kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, can be. Nagsapa ka amang dagas kin ni Lenny, Ariel. Uwan, Tita Wilma. Tapno saan kami amaladaw? Nanang, inkamin. Sige anak, agan-anad kayo iti dalan nyo, O nanang, I love you, nanang. I love you too, anak. Ungayam, naalam ka di tibalon mo apang lunch? O nanang. Alaing kayo nga rudan. Sige, Tita Wilma. Inkamin. Sige, Barok, nasapapay. Iso ang mabalin nyo lata ti agin inayad amag na. Uwan, Tita. Makapasuron ti kastoy. Di kay pa'y makatulong dito'y balay. Buisit kit dit kastoy a biyag. Di dak pa'y matulungan nga ginaw iti plato. Bonita. Nakon. Inka lang! Agong ungot ka manan. Kasano? Bimanaw man adagos ang dagiti anak mo. Adida man la na ginaw. Masurunak. Ni Jerry, nasken kano amasapa. Kaputa da ikamakam da nga ramiden da ijeskwilaan da. Kat ni Mat Ariel, nasken Di amasapa. mo ida ikalintagan. Agpapada kayo kit di asadot. Sige. Nako nagtrabaho. Hoy! Yawid mo adagos ti sweldo ma. Diyak kayat asikati makitsenda. Di mo amuti ag budget. O aday ta, nakupin kong dagiti inakas mo, nanang. Ay na, agyaman anak ko. Tani, daitak pa'y dayti kamiseta ni tatang mo. Apay nga minta napisang day ta kilikili ta kamiseta na. Wun nga rod. Sige, nanang. Taipan kon ija sila dyo dagiti kawusyo kan ni tatang. Takalpasan na, agripaso akon. Wun anak ko. Agyaman iti panagkupin mo, Ipalpas ko pa'y dayti dadaitak, sakbay ngayon nakagluto. Apay anarabian ka, Jerry? Anya ti orasan? Alas 7. At dangarot project mi nga kakaiskulaan, nanang. Ay, nagadukit din na rason mo. No kastamla ang abulakbol, agikat kalangan iti eskwelaam. Tawan mo't lang, Serbina. Oh, anya pa lang ter aramidam. Ikagsukatan na! O, nanang. Manong, naungtan ka kaditay si Mangpat ka? Sigud, Mat. Masurunak. Tungkon, nagtalaw akon. Anya? Ay, di mo aramidan day ta. Ungot nga ungot ni nanang. Hoy! Agawan nyo ti agugas iti plato dita! Sige, agugas ka iti plato. Tagpo na sakiti lamisahan. Kanagsagadak, ading. Amom nanang, namabalin. Sana kayat ni Ariel ti agawid iti balayda. Taapay man. Ngamin, kanayon ka nung agong-ungat ni nanang da. Kasta ka di. Amangan mat ngamin no subag da. Saan nanang? Nasingpat ni Ariel. Iso ti kanayon na kadwak no kasta nga agawid ak manipod pagadalan. Duwada iti kabsat na ani Jerry. Awan matim ako nakadakwada. Gaputa mayat mati ugali da. Apay ngay nga rod nga agong ungat ni Donita. Iti anya agapo. Wan nga rod nanang. Amom anak. Saan abasta agong ungat tinaganak, no awan met tigapuna. Sige, kayo nag-eskwela marabyan kayon tumanan nga gawid. Makapasuron, umuna akon, manong. Nita, hoy! Agsubli ka man dito, Jerry! Awan respeto mo talaga! Ay na, Donita. Nagsapa. Gamday tanghiwat mo manan timang bangag. Kasano? Bastos! Dagita anak mo! Umuna ako na rumor, tatang. Nas ka na masapa kami ita. Tada pa ikama kami nga aramidan iji pagadalan. Wen Ariel, umunakan anak ko. Rubang anaggidan kayo kinading mo. O sige, ingkan, Ariel. Marabyan kan to manan nga gawid. Hoy!
Makauma kayo! Mhm. Kita ang gajing anak mo? Bastos? Napankat na panlatan? Anya ti serbina nga agad-adan, no bastos mat? Mala. Inakagpalas. Tayo nakmata nagtrabaho pa ka. Kat no kayat mo, sige, ituloy mo lat tatagungat niya uri may sam. Tapno may papas mo, tipungtot mo. Anya, salbag ka mo tamaysa! Kastado nita. Ala, ituloy mo laang, tayo na ko nagpalas. Ay, makapasurod ka alaklakayan! Awan pa'y nasayat kada kayong agama! Agpapada kayo iti ugali! Sige! Agtalaw kayo amin ng titibalay! Gaputa talaga nga agkonsumisyon na kada kayo! Haday ta. Nalpasa ko na naglaba. Kan naibilag ko matan tilinabaak. Ay, agin anak man pa'y biit. Nabanuga ka talaga. Donita, umay ka paramanan iti pansit. Ay, nakasla na banog ka unay. Ha? Ay, uwan nga rod. Talaga na banugak. Apag iso, mangan ka pa iti pansit. Agmerienda ka. Oh, idisok dito ito gaw, ah? Agyaman nak ah. Un gayam, awisan da kanto, Donita. Makitak namin kat di ka pa'y rumwar nga agrelax. Ha? Pangawisam kanyak, Wilma. Intaman kat di makimisa inton Domingo. Anya? Wan, kan intaman kat di agaliwaksay. Ay, awan panawon ko iti misa, kan panagaliwaksay. Basta, umay kanto dagasan inton agsapati Domingo, tarumwarta. Anda kami, nanang. Oh, makasapa kayo matgayam nga agawid. Mabalin matgayam, amasapa kayo nga agawid. No talaga kayat yo. Agungot manan. Hoy, Jerry! Agsubli ka man ditoy! Bastos ka talaga! Sige, nanang. Tayo nakmat agpalas. Tagsakdo akpay. Kasta ah! Rambang lang nga mo yung matitumulong iti trabaho dito'y balay. Tadikat siyak aminan, ti agbambanog. Adto'y tigat-gata nga maasabon, Wilma. At titibayad ko, nana. Ay, ungayam. Nangag ko ti panagsasaon ni Donita kadagiti anak na. Itay lumabasak di ta paraangan da. Apay, agong ungat manan. Wena na Dominga. Ay na, kanayon nga agong ungat. Nukat nagtrabaho dagiti anak na. Agong ungat latta. Di nakat aprisyaran ida, ta nagtrabaho da iji balay da. Ongtan na payla idamat. Anyan? Ay, wen Wilma. Nasaya at man, wen numadi ti arami dagiti kabalay na. Agungat latta. Day ta tinabayagan anapaliiw ko kani Donita. Iso akanayon mat anak kami suot dagiti anak na. Takanayon damat ngamin amaungtan. Umay kan Donita. Umunagtan. Ay, jakla ko man im-imay. Saan arumbang nga agbabawi ka? Gaputan na saya at dayti nga aramidem. Ti makimisa. Mala, umay kakit din. Umunagtan. Ni, nagpintasan ti parangan nyo, Ariel? Nagdalos pa yan? Un, Lenny. Ipalpalpas ko amin ang trabaho dito'y balay. Sakbay arumwara. O sige, urayin kayon to ka ni Jerry, ha? Sa bagay, malamot ti panakinisa tayo. Un, ah. Nagkuyog da nanang mo kananang ko. Mapanda ka no makinisa. Di na imbaga mapan makimisa. Basta nakita ka nakapulas. Katrimwaren. Bayan niya lata. Nasaya at mat, tamapanda makinisa.
Kan ka, Jerry. Amok ti kolor akayat mo. Bagay kan ka daytoy a t-shirt. Ha? Oh, adtoy matiparakan ka, Ariel. Sapay ko mata magustuhan daytoy a t-shirt, ah? Agyaman nanang. Ingkatangan ka mo't iti shorts mo, lakay. Tapno di mo mo't kunaan. Nang runa pa'y tasikat yung trabaho. Agyaman bakit? Kahit, siga ngay. Nya ti ginatang mo aparakan ka. Sana balikan niya ako. Taddaak lang dito'y balay. Importante nga igatangan kayo iti kawasyo. Ngamin, kanayon kayo arumwar. Wan lakay. Kat manipod ita. Ikarigatak man ti agbalbaliw. Nakababainak gaya man kadagiti ka aruba. Bakit? Nangruna kada kayo kadagiti anak ta. Gapo siguro iti kanain na banog kung agtatrabaho dito balay. Ngam ikarigatak ti agbaliw. Makitak mo't dagiti anak ta, kat nagagat na mait bakit? Di mo nakita tayo rubayan? Nakadaldalaos. Ngamin, nagdalos da. Nagsiling pa ti datartayaw. Kan naugasan amin na plataw nga da lababaw. Impalpas da ti trabaho da, sakbay arimwar da. Uwan nga rod, iso aron bang agyaman kadakwada. Agyaman akmat na nakaamiris kan. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan ka. Saan ka day? Lakay. Taure ko man nakurapay tayo laeng. Basta naragsak tayo kuma. Kahit naasawain, natal na ti pagtangan tayo. Asaan tayo nga gaapa. Ngamin, adate ayat kada tayo. Kat no adaman bidot tagitan nagta. Kasarita ta ida itinasayaat. Natural lang tagungit, bakit? Ngam saan nga iti amin na panag? Uwan lakay, maawatak. Kanasaya at mait, nakimisa ka. Kat inton umaya Domingo, agkukuyog tayo kadagitaan nagtama kimisa. Sige lakay, sumurutak iti amin apagayatam. Para iti pakaragsakan ti pamilya tayo. Kasano ang mapadakkel, tinaganak, ti anak na, iti na Christian one. Apan nakadisiplina kan pamagbaga, no iso a mismo kat awanan disiplina. Ngarod papagayam, ti intay panakimisa, kat dakkel ti maitulong na dayta, tapno kanayon ang mapalagipan, kan maiwanwan tayo iti nasayat asursuro, nga iso ti mangidalan kada tayo, iti panagbiag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo